Ваша информатика Гагарин Кубана, Олимпиада, муниципальный самоюз, робототехника выезда, Роболига Республика фестивалей, Русская выезда, Дина Кубана, Республика Яши, Ваша Валерина говорят подарок. Аиша, Гагарин Кубана, Клара Олимпиада, муниципальный самоюз, Учкова Карлугас Наргизовна. Гулятова Альбина. Урын Пеленен. Капкетти Иляну Пеленен. Гагарин Кубана, Клара Олимпиада, муниципальный самоюз. Клара Исмакова Гульнас Арифовна. Шарипов Кипас Гаситова. Майруля Кирка, Батимайна, Шарифтан, Исмиден, Гагарин Кубана, Клара Олимпиада, муниципальный самоюз. Кутузлары Баширова Регина Мухарамқызы, Файзуля Наргиз Баятұлы, Файзрахманова Лилия Ахтямқызы. Гүлязов Али, Республика Гуиста, Гагарин Кубана, Клара Олимпиада, муниципальный самоуправление. Кутузлары Исламова Вайша Ильшатқызы. Каримова Карина, Республика Гуиста, информатика, Гагарин Кубана, Клара Олимпиада, муниципальный самоуправление. Кутузлары Исламова Вайша Ильшатқызы, Иванов Ринат Вячеславовна. Башанова Рафы, Гагарин Кубана, Клара Олимпиада, муниципальный самоуправление. Шарипов Рашидова. Гагарин Кубана, Клара Олимпиада, муниципальный самоуправление. Каримов Денис Камилова. Гулятова Алина, Гагарин Кубана, Клара Олимпиада, муниципальный самоуправление. Шарипов Рашидова. Коммуникировка, информатика, Гагарин Кубана, Клара Олимпиада, муниципальный самоуправление. Баширова Регина Мухарамқызы. Шарипова Алдау, культура выезда, Гагарин Кубана, Клара Олимпиада, муниципальный самоуправление. Исламова Вайша Ильшатқызы. Уларға телеграм-телеграммадан зор рахмет сізге Гүлшат Маршқызы. Оқушылардың қайнар ауыздарына қарастарына ұзатайық. Я сказала, какой работой занимаюсь. Вообще в Республике человек занимаюсь профессиональной разработческой деятельностью. И я хочу вам передать привет от вашего выпускника, руководителя правовой службы Государственного собрания Абдрахману Адаму Фаридовичу.
hizmetler, gün uzaktan kırmayalar, yıldızlar, nur gidekler. Her gündür yıldızlı saati, bulat gider dünyalar. Ufka yıldız bugün dev başlar, ince argan yol alar. Bıyıllı okul yılında, türlü kimenden verilgen, son olimpiyadalarda, soğuk sesler, teknik analiz konferansiyalarda, spor yarışlarında, gimnastikler, iyi özel yollanırlar. Spor yarışlarında, çevre konkurslarda, konferansiyalarda, kurumlar, oyuncular, İngilizlerin kutlar için, yaknaya, Mashhur Davlat Agrar Universiteti'nin agrotexnologiya hem kurban kurallığı fakültesi çıkardı. Avul kurallığı fenleri doktoru, profesör, Aykulin Muhammed Binyamalimoğlu Sakrabı. Rahim edin. Hürmetli uluslar, hürmetli ветерандар, hürmetli инвалидlar, уважаемые преподаватели, уважаемые ветераны, уважаемые гимназисты. Я от имени многотысячного коллектива Башкирского государственного аграрного университета горячо и сердечно поздравляю вас с таким форумом. Я первый раз встречаю вот такое мероприятие, где парад звезд и участвуем. Вообще-то сегодня мы участвуем в 3 мероприятиях. Первый начался в 9 часов. В центре агрохимической службы мы открыли там класс для того, чтобы гимназисты и ученики города Ишимбая могли более полно проводить анализы, опыты в этой станции. И во втором мероприятии участвовал, когда мы шествовали или открывали памятную доску Лохуле Анатоловичу Гарамушеву. Он мой учитель, преподавал после того, как вышел на пенсию, он некоторое время преподавал еще в Новоатыковской средней школе, где я учился. Я его помню спокойно, мы никогда не шалили его занятия, он всегда спокойно говорил. И я до сих пор помню, как он уважительно относился к истокам башкирской литературы. Он знал очень хорошо свой предмет и нам доходчиво преподавал. Я также благодарен моему учителю, пользуясь случаем, Наиле, извините, переволновался. Вот она здесь присутствует, и я очень благодарен за то, что она также доходчиво преподавала, и очень благодарен, низкий поклон вам. Также сегодня хотел бы поздравить звезд, которые достигли определенных успехов. Это не последние ваши успехи. Я думаю, что вы еще достигнете более высоких и прославите гимназию не только в нашей районе, республике и во всей стране, даже в мире. У нас Ишимбайская земля богата талантами. У нас самый молодой доктор математических наук, который выпустил Республиканской средней школы, и другие. Мы будем радоваться. Вообще-то я удивляюсь вот коллективу гимназии, сколько мероприятий. Еще месяц не прошел, как мы провели мероприятия на День земли. Потом были майские праздники, праздник 9 мая, это великий праздник. Также сегодня вот мы празднуем парад звезд. Наш аграрный университет входит в число лидирующих вузов, 15 вузов, и мы этих талантов ждем в своем вузе. Вы получите достойное образование, если будете продолжать. Также у нас в университете имеется вот на нашем факультете свой плодопитомник. Мы привезли деревья, яблони, которые сегодня мы с вами посадим, потому что яблоня живет 200 лет, через 200 лет
кому-то придется посмотреть, человеческие жизни, человеческие возможности очень высокие, не менее 150 лет считают ученые. Поэтому мы будем радоваться вместе с вами, когда будет это явным плодоносить. Только надо ухаживать за ними. И за вашими знаниями тоже надо уход. Поэтому, если не будете ухаживать, знания, они потеряются. Знание – это мера богатства, талант. Талант нельзя зарывать в землю. И учеба у вас через всю жизнь будет. Но на этом я еще раз благодарю, звездам новых полетов, новых вершин, чтобы они достигли и благополучия. Спасибо. Son olimpiadalarda, konkurslarda, fenli janali konferensiyalarda, sport yarışlarında prizli urunlar yo'llagan o'quvchilar maydon turida rahmingiga Шарипова Эльвина, Yazғы Тамсы Республика конкурсының заңа лесовой дипломаты, муниципалитет активісі, Ежектенскісі Республика конкурсы лауреаты, Суза Пучкова Қарлуға Надежданы. Ибатуллина Рейстен, алтын бақыт, өнересе конкурсы лауреаты, Батусыны Рахматуллина Гүлназ Барақованы. Гүлманова Алмау, Валидия Грабилаевич оқушылары, Республика, Гәнбиғамәли Тәлі конкурсы білдері, Әбең өтіні, Суза Тайдулина Ғалия Рейстақованы. Бекбулатов Сәйір, Имаматын Экосын, Яттан Үйлерділер, Республика конкурсының муниципаль националь этабы енекшілі, қатысушылары Асланбаева Гүлнұр Шамилқызы, Амирханова Фаязгүл Тимирбайқызы, Файзуллина Ғалия Мирхатқызы. Айгүлина Азалия, Башқұртстан Генсәлек Тигая Үміттейрені, Бәнге Адым, Республика конкурсы лидері, Изат Евры, Рәмзей таланттары, Накакрат, білім уақыты, жүз дәрестеген халықара пәни текшерінің конкурстар емесі, ұқтысы Бекташева Гүзәл Құрметқызы. Шарқарева Ғалия, Арқайсыз медалі авиация тарихы бойынша халықара олимпиаданың республика туры лидері, қатысушысы Халисов Дамир Рахматұлы. Мырзабаева Ғалия, Республика Фестивалінде өткен жер қожағы, Использованың құлары, пәни текшерінің өздері лидері, ЮНЕСКО тарапынан өткізілген Бойка Африкалы білім беру системаны конкурсы дипломаты, оқытушылары Сабина Лилия Исмаилқызы, Арифов Ильфас Арифұлы. Қасымова Камила, Использованың құлары, пәни текшерінің өздері, Құрал Батыр Экосының Яттан Үйлерділердің 7-ші республика конкурсы лидері, ЮНЕСКО тарапынан өткізілген Башқұртстан киносы конкурсы екіншілер, қатысушылары Азнабаева Гүлнұр Шамилқызы, Файзрахманова Лилия Ахметқызы. Галидов Ильгер, Рамил Аликов, Әлемдік құлдары, республика конкурсы лидері, Бәләкәй пәндәр академиясы, республика конкурсының муниципаль этабы емесілі, қатысушылары Нигматуллина Диля Мұстақызы, Файзуллина Ғалия Мирхатқызы. Валидова Зульфия, Использованың құлары, республика конкурсы лидері, жүз дәрестеген пәндері фестивалі конкурсы лауреаты, оқытушысы Сабина Лилия Исмаилқызы. Баяхметова Азалия, Использованың құлдары, республика пәни конференция, Әмбейісті яңғы, Ер Бұжағы, Пәндер фестивалі, республика фестивалі конкурстары лидері, қатысушылары Исхақова Гүлназ Барақованы, Сабина Лилия Исмаилқызы. Мураталиев Руслан, Валидия Использованың құлары, республика конкурсы лидері, оқытушысы Нигматуллина Диля Мұстақызы. Шарипов Султан, Ватотехника бойынша республика чемпионаты призері, қатысушысы Иванов Ринат Вячеславұлы. Мұртқова Сәкен, республика күніне арналған иншалар конкурсының муниципаль этабы емесі, республика этабы лидері, оқытушысы Файзуллина Ғалия Мирхатқызы. Қандыйлова Эльвина, Доступный микрофон, халықтар курсының республика конкурстары лидері,
Студент yang hidup kita, mengikuti seperti itu. Tentunya baik itu kalian dekat pada. Ini juga tidak ukuran muinsa bukan pernah berprodukkan rendah champion. Tentunya mencoba inilah Alexander pada. Baik sampai rumah, untuk Lara anda, ketemu kuisa, apa mesti kalau mendapatkan Republika Istimewa Negara. Orang pasar episode biasa tidak benar, Republika Pulau Untuk Lara, kita mengajar Islam pada, Landawan menunjuk Syahid pada, Anakan bukan berbebas pada, sampai itu kalian dekat pada. Bagi kita, untuk Pulau anda bertemu kita akan istimewa Negara dari Republika Istimewa Negara. Tentunya kita mengajar Islam pada. Bagi manusia, kalau para kita bersyukur, orang yang bicara orang yang secara itu, untuk benar hati aku yang kirim salam Allah begitu, berusaha kalau para rakyat kita bersyukur, mau kamu pikiran orang yang secara itu, tentunya hati aku yang kirim salam. Kali membantu saya, kalau para rakyat kita bersyukur, orang yang bicara orang yang secara itu, untuk benar hati aku yang kirim salam. Bagaimana timur dan ditambah kalau tahukan beras poin saya akhir orang untuk dicari orang berbicara. Tuhan dipakai dengan tidak mudah pada kita berbicara rakyat juga. Tadi waktu itu sudah dari kampung kita yang menguya bicara orang yang secara itu sehat bicara untuk orang dapat belajar berubah. Yang benar tidak orang ini. Masuk kaitan sudah saya.
Ağlar, aktarmayı, sendir kutlarmayı yürekte. O üstte otta baktasılay, kişilerdir zihin akılları. Okutursun bilim sattığına, kuşa bilen yürek yalkının. Yıl hayın gimnaziyada yolaga ingen yaş pedagog, yıl klass yetekçisi, yıl okutucusu, hem yaş izlenimcisi, yaş ijatçı, yıl okutucusu, konkursları күткәрелеп килә. Быелгы уку елында еңүчеләргә котлар өчен сәхнәгә гимназия интернаты директоры Фәйзуллин Әлфис Гаят улын һәм гимназия интернаты президенты Валитова Илсияне чакырабыз. Рәхим итегез. Kadirli okutular, hürmetli bilim kurmaklarıdır, hürmetli bitirenler, hürmetli pedagoglar, matematikler. Buna kitabımızın ilk uzmanları anlatmaya gerekiyor. 15 yıldan aşağı yıldır yıl okutucuları, öğrencileri, sportları, klasik akademinin terbiyesiyle, bunun bir yıl yaş okutucusu diyen minatlarında ilerliyor. Bugün için bu antaralar türlü parmaklar türlü üretler var. Lakin bunun asılı da neticede oku yılı barışında algan yollarda muğuşlarda varlar hem in yakşılarda bulutlarda in giderlerde bildiler. Bugün ilgili uzun süre ve tarihi Türkiye Türkiye bizim aralarda hürmetli bitirenler, hürmetli bitirenler, bu kış bitirenler, tutanışmayla bayılmayan. Hemen bitti. Bizim okutucular kayıtçılığının şu matur bizde yaşayabildiğinde bulgan rahmeti, hürmetli bitirenler. Sizge, hedef pedagoglar, rahmetlerimizi alkışlarından karşılayalım. Şular kaderli sınıfta, kaderli okutucular, bugünkü bizim cara bütün dünya var. Surah efirde, internet aşağı,
YouTube kanalına Edward'da yazma ilerliyor sonra. Şuraya o aktif tahapanızda Edward'ın başarını atasörlerimizden birlikte daha detaylı karab bize alacaklar. Şimdi in okunalı sınıflar birlikte belirli dinlerimizi temenan kalbir tabrağında rahimdir. Яш и жасы 2017 конкурсы еңбектеген Тылсымlı mikrofon, Халаттар Dostları Республика конкурстары призері, студент язы 2017 муниципаль конкурсы еңбектегі гимназия ғандығасы 11 класс оқушысы Құтлуйылова Эльвина. Яс изгенімізде 2017 конкурсы еңбектеген Oku altındadır. Respublika Demir konkursları prизері. Урал Батыр Лигасының япон елдерінде республика конкурсының жеңімпазы. Башқұртстан Республика Олимпиада призері. 11-ші сынып оқушысы Исматуллина Гүлпрус. Яс Республикасы 2017 конкурсы еңбектеген Оқу алдыңғығы, спортсмен, оқушылардың бітірәсі Олимпиаданың республика этабы призері 11 класс оқушысы Бахаутдинова Алхау. Yıllar içerisinde 2017 konkursu еңбектеген Yukarı kategori okutuldu. Municipal hem Republik kimyasında ötken türlü konkurs ünlülerinin prizörlerini hazırladı. Ostak vakit takdirde. Kinyabayeva Zühre Fatullah kadar. Яш педагог 2017 конкурсы еңбектеген Повинна bugün birinci kitapta topşırılan okusulardan bitirirse Olimpiadasının municipal etapı prizörlerini hazırladı. Республика инноваций Стандарт фестиваля конкурса призера. Педагогик Чипич муниципаль конкурса лауреаты Насреддинов Алмаз Касимова.
2017 konkursu yengiltiler. Eң толқынғандарға жұмыстар менің өзімнің қолдарым қалдырайын. Ресей Федерациясы дүйім білім беру системасының пачуклы қызметкері, оқушылардың бүтін әлемдегі республикада өтуі әзірлеуді. Жоғары категория оқытушы Мифтахова Айша Ишақова. Yengiltilerge. Мынау біздің еңбекшілер, қадірлі оқушылар, сіздің барлығыңыздың есімінен, мен әлбетте оқушылар есімінен оларға рахмет білдіріп ескерткім. Ел бойына идақат қызметтерін үшін, ел бойына бізді арымай талмай тұтқандары үшін, сондай жұмыстарға үлгерткендері үшін, гимназиямыздың, қаламыздың, республикамыздың есімін елімізге таратқандары үшін, әлбетте гимназиямызға тоғры болып қалғандары үшін. Рахмет сізге. Hürmetli konuklar, hukukçular hem tezgahçılar. Şu sahnede bakıttırılma müzik şartmın. Hem aşımın müziğinden faydalanıp, bugün dalda okunan var hukukçularla şöyle karışık hukuk, aynı cihazlarla, hukukçularda katlaşıp, hukuk uzder yoldan izleyeyim. Ayrıca rahmetimde hukukçularıma, sohbetlerime, hatta şeyimden, konspektümden kadar oluna, terbiyetin sözüyle kutayır kızından, Koordinasi administrasiyasına eğitimciler. Rahmet. Hayırlı gün. Birincisinden bizim hizmetimizde şunday bahalagan, gimnaziya administrasyona zor rahmetimle ikram, kollegalarıma rahmetimle ikram. Yaxşı oquvchilarni yaxshi o'quvchilar bo'lmay, shuning uchun eng zo'r rahmatlarimni bizning gimnaziyamizda o'qib yurgan barliq o'quvchilarga aytaman. Rahmat sizga. Hau Yulduzlar Parada 2017, Hauma Yulduzlar Parada 2018 kita terima. Yangi o'quvchilar her birimizin aldığımızda Allah'a tuttursun. Bunun için her birimiz iken bulayı, av bulayı, hem de birlikte dikkatli bulayı. Bayramına barışırlar.
Сало йоздоздар балкының бүгін гимназиясында. Асыллап та, яқты ла, йылы ла болып кеткендей тойылды. Беләһеңме ниңә шулай? Чөнки улар күңелендәге нур безнең барыбызга ла күсте. Дуслар, биргә, үрдәргә, киңрәк максаттарга табан әйдәгез тыюрак. Ошуның менән бүгенге сараны ябык дип игълан итәбез. Киләһе йоздоздар парадына тиклем һау булыгыз. Vallahi